put something in the farm this morning before because the Lord that waited rain has come. So it's a blessing for us. But we thank God that we are able to come and the ones that are able to be the same. My name is Ochi. And Ochi means the will of God. I'm privileged to be under this ministry. And they have the opportunity to also share the word of God with you. I live in Kenya. My wife and children also live there. We have been coming to Rwanda since 2009. It's a bit of a very small game. 2009. And God has blessed us. Amen. Thank you. This is our first time this year. We have shown us that we are great and wonderful people. So we look forward to coming again. Hallelujah. Before our teacher comes this morning, let me share with us what God has put in my heart to share with you. We are going to talk about Amen. We are going to talk about the kind of faith that pleases God. The kind of faith that pleases God. Because of the interpretation of what is faith in the Bible, a lot of people misuse or abuse that word faith. Kubera ubusobanuro bunyurana bwo muri Bibiliya hari igihe abantu babukoresha uko butari mu kwizera. Hebrews 11 verse 1. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Haje umuntu dusomera Hebrews 11 verse 1. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Haje no dusomera mu Kinyarwanda byose. Amen. The faith is assurance. Kwizera niko kutwiringiza Of something that we are expecting, something that we cannot see, something we cannot try. Twizeza ikintu tutabona, ikintu tudafite. That means faith is something that we can believe God to see. Rero kwizera ni ikintu, kwizera ni ikintu tutabona kandi tukizera neza ko tugihabwa. Based on that explanation, bishingiye kuri ubwo busobanuro, a lot of people now believe that whatever you desire or whatever you wish to have, because you have faith, you can have it. Rero ikintu cyose twiringira ko twabona kandi tutanafite, dushingiye kuri ubwo busobanuro twagihabwa. There's a difference between faith we are talking about and magic. Hari itandukaniro riri hagati yo kwizera tuvuga n'ubumaji. And we are going to see the difference between faith and magic. Kandi tugiye kureba itandukaniro riri hagati yo kwizera n'ubumaji. Because there are different kinds of faith. Kubera ko hari uburyo bwinshi bw'imyizerere. You can have faith in your faith. Twagira kwizera mu kwizera kwawe. Because I believe that I will live. Kubera ko ndizera neza ko iki ngiki nakibona. Everyone has faith. Buri muntu afite kwizera. You can have faith in something. Ushobora kugira kwizera mu kintu. Every one of us, almost everyone here, you are sitting on the chair, you are sitting, but if you don't check whether you check and hold your weight before you sat down. Buri muntu wese uri hano yicaye mu ntebe kandi ntabwo arebye neza niba iyo ntebe ari nzima koko niba itavunitse. How many of us, before you sat down, you count the seat to make sure that it is strong enough to hold on? Ngo ntabwo agiye kwicara ngo banze gushobora kubivuriza cyangwa ifite ikindi kibazo. But you believe that
when I sit, it will hold me. ariko wizeye neza ko niwicara uri bumeze neza. You can have faith in your prayers. Ushobora kugira kwizera mu gusenga kwawe. And the danger of that is that you say, when I pray, nothing will happen. Kandi ugasenga kuvuga ngo nisenga nzi neza ko biri bubeho. And when things only happen as fast as you want it, you might shrink or you give up or you some people even step out from God. They think God has forsaken them. Ushobora gusenga kukizera ukavuga ngo ntiwitenyibona noneho cyatinda ukavuga ngo Imana yanegushe. Because they put the faith in that which they do. Kubera ko washize kwizera mu byo utekereza ko wakora. So you can have faith in experience because you have done it before. It happens. God will. Ushobora kuvuga ngo mfite kwizera bishingiye kuko umaze uri niyoza mu kazi ugashingira kuko ubimenyereye ukavuga ngo mfite kwizera. You can have faith in yourself. Ushobora kugira kwizera muri wowe. I know me. Ndabizi njye ndizeye ndabizi neza. You can also have faith in your spiritual exercise. When I fast, I'm going to fast, and because I'm fasting, it must happen. Ushobora kwizera mu mwuka ukavuga ngo rwose ibi byose birashoboka ndabizi neza ko byakunda. There is one and called faith in God. Ariko hari icyo twita kwizerera muri Kristo. Faith in the word of God. Kwizerera mu ijambo ry'Imana. Which is the faith that God wants us to have. Kandi ni nacyo Imana yifuza, ni nako kwizera Imana yifuza ko tugira. Not all faith is acceptable or pleasing to God. Atari kujya kwizera ibitanezeza Imana. Even though it may activate or produce the result that you desire. Kandi nubwo wakizera gutyo bikabyara inyungu zo wifuza ariko si zo Imana ishaka kwizereramo. Faith that does not rely on God is not pleasing to God. Kwizera kudashingiye kuri Kristo cyangwa ku Mana ntabwo ariko kwizera kunezeza Imana. Not all faith is acceptable to God. Ntabwo ariko kwizera kose kwemewe imbere y'Imana. That pleases God. Binezeza Imana. No, it may give you the result that you desire. Nubwo ushobora kwakira ibyo watekerezaga kuri bubone. He said, without faith, it is impossible to please God. Udafite kwizera ntushobora kunezeza Imana. Without faith, it is impossible to please God. Udafite kwizera ntibishoboka kunezeza Imana. When you stop at that place, then you can use faith anyhow. Urekeye kuri uko kwizera Imana ishaka nta kundi kwizera wakora nyuma yaho. That statement did not end there. Kandi icyo kintu ntabwo kirangirira. It goes to tell us the kind of faith that God is talking about. Birakomeza ugomba kugera ku kwizera Imana ivuga. The God of faith, those who must talk to God. Imana iravuga ngo abo ngabo bagomba kuza imbere y'Imana. Must first believe that He is. Bagomba no kwizera neza yuko ihari. And is a rewarder of those who diligently seek Him. Kandi abashaka Imana nabo bakwiriye kwizera neza yuko ihari. God is directing us to the kind of faith that He's talking about. Kandi Imana irashaka ko tujya kuri uko kwizera irimo kuvuga. That this faith will be the one that is relying on who God is, what God can do, and His faithfulness. This faith is talking about uku kwizera arimo aravuga pointing us to the way we must put our faith. kandi kuba ko kutwerekeza mu nzira dukwiriye no gushyiramo icyo cyizere. Because if that faith is not anchored on who God is, what He can do, and He cannot lie. Kandi uko kwizera niba kugomba gushingira ku Mana kuko Imana ariyo itwereka inzira nyazo z'ukuri. For example, if you are praying for something, urugero rwo gusengera ikintu and you have prayed, kandi wasenze and it doesn't happen. ariko ni ikibeho. If your faith is in your prayer, your faith is in your fasting, you can be, weakened, or you can lose faith. Kwizera kwawe ntiwasengera icyo kintu ntugihabwe, ukaba kwizera kwawe kwari gushingiye mu isengesho cyangwa gushingiye ku cyo wifuzaga kubona cyangwa gushingiye mu kwiriza ubusa. Iyo ubuze icyo kintu uhita uvuga ko uhita bituma ucumura ku Mana. But if your faith is in God, ariko kwizera kwawe gushingiye mu Mana, what you have prayed for has not happened. Nubwo ikintu wasengera kitasubiza. But you know that all things work together for the good of those who love God. Ariko urabizi ko icyo kintu kitandukanye n'urukundo rw'Imana. You will not give up, you will not fight, because you know that God cannot fail. Ntabwo uzacogora kuko urabizi neza ko Imana itananirwa. That is the kind of faith God wants us to have. Uko niko kwizera Imana ishaka ko tugira.
Every other faith is not faith, it's as good as magic. Ibyo bindi twizera bitari ukwizerera mu Mana ntabwo ari ukwizera no mu maji. Because it's only a magician who wants this table to turn, and his purpose is that the table has to turn. Ushobora gushaka ngo imeza ihinduke kandi ukanayihindura. Because that is what he did. He is the one who is in charge. Kuko icyo ngicyo nicyo utekereza kandi kuri bukore. But the faith in God ariko kwizerera mu Mana demonstrates that we know that God cannot work against us. ariko urabizi neza ko ibyo byose wizereye mu Mana kibifite. Even when that child has not changed that you have been praying for, you know that God is at work. Nubwo wasengera ngo iyo meza ihinduke ntihinduke ariko urabizi ko Imana usenga ariyo nyakuri. Even when that healing has not come, kandi nubwo icyo kintu kitaza, then you hold on to the word of God because God is faithful. You see that is what comes to pass. ukomeza ijambo ry'Imana kuko urabizi ko Imana ariyo kwizerwa. Every faith that is not based on God is as good as magic. Kwizera kose kudashingiye mu Mana ni ubumaji. And God never created us to ever not depend on Him. kandi Imana yaturemeye kugira ngo dushingire byose dukeneye muri yo. That is why God will never give you something that only you can do without Him. Niyo mpamvu Imana itaguhereza ikintu wowe wakora wenyine utari kumwe nayo. God give us everything to do as ministers. It must be bigger than you that you have to rely on Him. Niyo mpamvu ituhereza iyi mirimo atari kubwacu kugira tuyikore twenyine ahubwo tuyikore dushobojwe nayo. Every other means is a challenge. He remains the source. Byose ufite bikomoka kuri we. But if your faith depends on somebody, maybe Muzungu, maybe somebody somewhere, if the Muzungu is sick, the conference will not happen because. Niba kwizera kwawe gushingiye ku bindi bintu cyangwa gushingiye ku bazungu, ibyo byose ntabwo uzahangayika. There are projects that have grown because the Muzungu who started that has died. Uzahangayika kuko uzavuga ngo uyu muzungu wamfashaga arapfuye. Every other thing is a challenge. He remains the source. Kandi icyo cyose nubwo byatanga iguma ari Imana. The faith that God, the faith that God pleases God is the one that is not, God is not the foundation, it's not the source, it's not who you are. Uko kwizera kudashingiye mu Mana ntabwo Imana aba ariyo rufatiro rw'uko kwizera ahubwo kuba gushingiye ku bindi. And that started not only here, even in heaven. Kandi reka dutangirire na hano. Isaiah. Reka dusome muri Yesaya 14:13 to 18. Somebody read for us. 14:13. 14:13. Yes. Murongo igice cya 14 umurongo wa 13. Isaiah 14:13 to 18. Yesaya 14:13 kujya ku 18. Usome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo waribwira uti zazamuka njye mu ijuru kuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Dusoma Yesaya igice 14 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 18. Aravuga ngo waribwira uti zazamuka njye mu ijuru kuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Kandi uti zicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwarwo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati uyu ni we wahingishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Abami b'amahanga bose uko bangana basinzirira mu cyubahiro, umwami wese mu nzu ye bwite. Amen. Let me believe that you just read Isaiah 14 because I don't know that language, but I don't want to read it in that way. He said, and Lucifer stayed in his heart. Kandi ibyo byose bibwira mu mitima yabo. That I will rise above the stars of God. Ngo nzazamuka ngere mu Mana. He believed he can do that. Kandi yizeraga neza ko byakunda. It was his ambition.
yari intego ye And he believes he can do that. kandi yizeraga ko yabikora ibyo. But that action must be void of God, because faith without action is dead. kubera ko ibyo ngibyo nubwo yabyizeye ariko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Revelation chapter 12. Dusome mu byahishura ibice 12 Example to the people are going to read the verse umurongo wa karindwi kugera ku 11. He said there was war in heaven. ngo irambara mu ijuru And the devil was cast down with all his angels and were afraid. There was war in heaven. And the devil was cast down with all the angels and the devil. ngo habaye irambara mu ijuru kandi umwanzi yavumiwe kuvayo gite. He was in heaven. yari ari mu ijuru. He had an idea. He had a vision. He felt, he believed he can do that. yari afite byose yari afite iyo ntego azi neza ko byose abishobora. And he was cast down. kandi iyo yaravunwa The hasi. easiest way to go down from wherever God has placed you is to put your faith outside God. ibyo byose ni ibitwigisha neza ko dukwiriye gushyira kwizera mu Mana. iyo ukuye mu Mana biba birangiye. You may have good ideas. ushobora kuba ufite ibitekerezo You byiza. may have done it very well. ushobora kuba warize neza. Like Ezekiel 28 verse 15 says of Lucifer. nko muri Ezekiyeli 28 havuga kuri Lucifer. Ezekiel 28 verse 15. Ezekiyeli 28 umurongo wa 15. He said, you were perfect in all your ways until iniquity was found in your heart. ngo wari umwere mu mirimo yose batinya. You are perfect in all your ways until the iniquity, the sin was found in your heart. ngo wagaragaraga nk'umwere ahantu hose ariko icyaha kigaragarira mu mutima wawe. And we tell that iniquity is doing something that you were not supposed to, that you know what to do, you did not do it right, or you did not do what you were supposed to do. kandi icyo ngicyo ni ukuba ushobora gukora ikintu gishobora kuba ari cyo ariko mu mutima wawe uzi neza ko kitari cyo. You are supposed to put whatever you need to do based on what God has put you. ushobora gukora ikintu cyose gishingiye ku cyo Imana yaguhaye gukora mu mutima wawe cyiza. But this plan of his ariko uyu muteguro wawe was void of God. There was no place of God in it. we warafungiye imbere y'Imana ntiwemerwaga. You may have good ideas. ushobora kuba ufite ibitekerezo byiza. If that idea and that thing you are traveling is not based on what God has called you to do and God, you are your own. ushobora kuba warahawe umurimo ariko iyo utawukoreye mu nzira Imana ishaka nk'uko yawuguhaye uba ari ku giti cyawe ntabwo gukorera Imana. That was the same thing he told those men in Matthew chapter 20. He said, you are workers of iniquity. Workers of iniquity. They were doing their own things. ibyo ni byo yavuze muri Matayo aravuga ngo murimo gukora ibyanyu mwishakiye. He said, get away from me, I don't know you. Not because they did not do. He said they were doing their own things. yaravuze ngo mugende sinigeze kubamenya ariko si uko atarabaza ahubwo nuko bakoraga ibyabo bashaka. They did. barabikoze. God, Jesus did not say, you are liars, you did not do. They did. ntabwo bababeshyeraga barabikoze. And I believe they must have done some awesome, great things, outstanding things that they have the boldness to come before Jesus to tell him. kandi yizera neza ko bakoraga n'ibintu byiza nabo bakumva ko koko bakora ibintu bigaragara neza ariko ntabwo babikoraga bashingiye ku Mana. But Jesus said today, you are busy doing your things. I don't know. ariko Imana yarababwiye ngo mwari mwiherereye mukora ibyanyu mwenyine ntabwo bazi. Let's go to Genesis chapter 11. reka dusome mu Itangiriro igice cya 11 4 to 9. I want us to read the book. umurongo wa 4 kugera ku wa 9 tugiye gusoma muri Bibiliya y'Icyongereza. 4 to 9, Genesis chapter. No, I want to read in your language. Okay, reka dusome mu Kinyarwanda kugira ngo mwumve. Itangiriro igice cya 11 Genesis 11, 4 to 9. igice cya 11 umurongo wa 4 kugera ku wa 9. Genesis 11, 4 to 9. Somebody can help you.
11:4 baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati turaba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke twahindure ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Icyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduye ururimi rwabo mu isi hose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabasakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Amen. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto the heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men built. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence unto the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the earth. Amen. Amen. Most of us know about this story. I think that we should know the story of the Tower of Babel. Ntabwo dukwiriye gushaka abayobozi. These people believe that they can build. Aba bantu bizeraga neza ko bakubaka. They not only believe, God also believe that because their faith can make it happen. They can happen. Usibye nabo kutizera, n'Imana yabibonaga neza ko babikora. But everything they were doing there ariko buri kintu cyose bakoreraga was contrary to the plan of God. Ibyo byose ntabwo byari mu migambi y'Imana. Number one, Icyambere, they said, baravuze ngo let us build ourselves. reka twiyubakire inzu. There's no place for God. Nta mwanya w'Imana urimo. Ourselves. Ku bwacu. Why do we do what we do? Kubera iki dukora ibyo dukora? Why do you want your church to be the biggest in the whole of Nyakuri? Kubera iki ushaka ko inzu yawe yiba nini cyane muri Nyakuri yose? Let's build for ourselves. Reka twiyubakire A tower. Inzu that will get to heaven. Izagera mu ijuru. They believe it is possible. Bari babizi bizeye neza ko bishoboka. God even say it, believe it is possible. N'Imana yari bizeye neza ko bishoboka. But they have no place to go. Ariko nta mwanya Imana yari washyizemo. They wanted to make a name for themselves. Bashakaga kwikorera izina ryabo ku giti cyabo. That sounds like pride. I'm the biggest pastor in the whole of Nyakuri and Kwizera. Ibyo ni byo bijyaga mu bantu ugasanga bafite kwishyira hejuru bavuga ngo mfite ibintu byiza mu mujyi wa Kigali no muri Nyagatare. That sounds like pride. Niyo mpamvu kwiyemera. When you are one of the praise and worship leaders. Bamwe mu bayobozi bahimbaza Imana cyangwa banayiramya. And you have prepared a special number to sing in this kind of conference. Noneho ugategura umubare ukeya wo gukora muri aya mahugurwa. And you are told there's no time you can't sing it. Will you be happy or will you be sad? Ugasanga muri uko kuririmba kose ntiwigeze unakora ko na rimwe wakishima cyangwa wababara. Next time you won't talk to pastor anymore. You won't even talk to pastor.
ikindi gihe ntabwo uzigera uvugana n'umushumba because you are prepared to come and show off so everyone can see how you can sing. kubera ko uri gushaka ko buri muntu wese azakareba uburyo waririmba. They want to make a name for themselves. Bashakaga kwikorera izina ryabo Outside God, independent of God, their own thing. ntabwo kandi bashakaga kugerayo ariko badakoreshejwe n'Imana. They wanted to build the back tower that can lead to heaven. Bashakaga kubaka inzu ndende izashira mu ijuru. Contrary to the eternal purpose of God, that the only way to go to heaven is through Jesus Christ. They are going to go there. Kandi nuko bari batandukanye n'ubushake bw'Imana naho ubundi bari kugerayo. They say, baravuze ngo by our own self we will get to heaven. twebwe tuzagera mu ijuru. God says, Imana iravuga from ngo eternal plan, that the through Jesus alone can we get to heaven. ngo inzira yose inyuze muri Kristo ishika mu ijuru. God said they will do it if I leave them. Imana yaravuze ngo bazabishobora niba muri bo. That you succeed in that project does not mean that necessarily that God is in it. Iyo proje yawe ntuzatekereze ko izagenda neza niba Imana itayirimo. God said they will do it, they will get here. They will stop, pass by, like past Jesus and get to heaven. Imana yarabibonaga inabizi neza yuko bazaca bakagera mu ijuru. And it is let's do for ourselves. Ariko bari bariyubakiraga That we may stay here, we don't want to spread that. God said He has made us all can spread out and dominate the whole earth. They said, no, we are going to stay here. bashakaga kuragoma aho ngaho bakiyubakira kugira ngo bazamuke bajye mu ijuru. Let us make man in our image and likeness that they have dominion. Spread out and fill the whole earth. They said, no, we are going to stay here. We're not moving anywhere. Imana yaravuze ngo turebe umuntu abe mu ishusho yacu aze natwe ariko bo baravuze ngo wapi ntidushobora kujyayo twebwe tuzigumiraho. And God said, none Imana ihita ivuga ngo they can do it. babikora. Even though God was not involved. Nubwo Imana itari ibirimo, God said it is possible. Imana yahise ivuga ngo birashoboka. And the man of God told us yesterday, as we were told yesterday by a teacher, Nk'uko ejo twabibwiwe n'umwigisha, that we are, is no success that satisfies your calling or your place in God. Success is not a guarantee. umurimo wose Imana itahesheje umugisha itahaye amahirwe ntabwo wagenda neza. The kind of faith God expects us to have is the faith in Him. Kwizera konyine Imana ishaka ni ukwizera gushingiye muri yo. It is infallible word. It is word that cannot fail. Kandi muri yo mu ijambo ryayo nta jambo na rimwe rijya ritsindwa. Hebrews 11:16. Abaheburayo 11:16. Abaheburayo 11 ku murongo wa 16. And I have not read for me. Ugiye mu gusoma. You must come to God. Yes, read it there. Yes, 11:16. 16 mirongo 11 igice cya 11 mirongo 16. Oh, okay. Check 11:6 then. Yeah. 6. Yes. Some mu izina rya Yesu. Thank you. Abayobora 11:6 baravuga ngo ariko utizera bishoboka ko ayinezeza. Uko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. English, please. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. Friends, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Thank you, sir. You know, that is the place. He said, without faith, it is impossible to please God. Yaravuze ngo ntibishoboka ko utizera Imana ayinezeza. That statement is not ended. They have not ended. Ntabwo icyo kintu yavuze gutyo ngo ahita ashyiraho akadomo bite birangira. Because God knows that if you have faith that is not located in Him, it is not of He has not to do. Imana yaribizi neza ko nugira kwizera kutari muri yo nta kintu bakumaze. So without faith, kandi tudafite kwizera it is impossible to please God. ntibishoboka yuko tunezeza Imana. However,
uko nguko ariko kurimo muri njyewe. Is the one that is dependent on him. Nibwo uko nguko twakagombye gushingira Not the faith that depends on our prayer and fasting. ntabwo kwizera gukwiye gushingira ku gusenga no kwiriza gusa. Not the faith that depends on sponsors. Ntabwo gukwiye gushingira kuri ba bafasha badufasha gukora ibintu byinshi. Not the faith that depends on your husband or your wife. Ntabwo uko kwizera gukwiye gushingira ku mugabo wawe. The faith that depends on God. Kwizera gukwiye gushingira kuri Kristo. Who may choose to lose every person. Uzatoranya gukoresha buri muntu wese ku giti cye. Because his glory, he doesn't want to share with anyone. Kubera ko icyubahiro cye nawe bazigera bagisangira. You must come to God. Ukwiye kuza imbere y'Imana. Must first Ufite kwizera. believe that he is. Kwizera neza ko. And is the rewarder of those. Kandi ugomba kwegera Imana wizera yuko iriho. Who continue. This means not just, you know, I'm not very that I know it's in God. Ushobora kuvuga ngo nubwo bitarimo kugenda neza ndabizi yuko biriho. I know I left my Bible in this bag. Nubwo ndabona Bibiliya yanjye ndabizi neza ko nayisizemo aho. Even if you look at it and you have not seen it, you come back to that Bible. I know it is here. Ukasweshagana nawe ukayibura ariko ukavuga ngo ndabizi neza irimo. That is needed for the things to be diligent, to hold on and continue to trust and continue to wait. I know that my answer will come from here. Ukizera neza ukaguma ugashikama ukamara amasomo ngo ndabizi neza ko kwizera kwanje kuri mu Mana biri bubibone. God is a faith God. Imana niyo kwizerwa. He has absolute faith in himself and his ability to perform what he has spoken. Kandi ifite ubushobozi n'ubudahangarwa bwo gusohoza icyo yavuze. But he's looking for you to be in agreement with him. Ariko arimo arakureba kugira ngo wemeranye nawe. So you can see it happen in your life. Rero ibyo birashoboka wabyemeza umutima wawe mu buzima bwawe. Genesis 1:2-3. Itangiriro 1:23. In the midst of darkness, Mu bihe by'umwijima, God said, let there be light. He knows light must come out because he knows his word cannot fail. yari ibizi ko muri uwo mwijima hagomba kubaho umucyo kuko bari babizi neza yuko Imana itabura kuzana umucyo, bari bayizeye neza. As bad as disorganized the system was, God light that. As bad as the situation was, God is able to call light. He knows. Nubwo byari bimeze nabi muri icyo gihe, ariko bari bizeye Imana neza yuko ibishoboye kandi ko yazana uwo mucyo. Hebrews 11:19. Abaheburayo 11:19. Because of Abraham. Hebrews 11. Abaheburayo 11. Say about Abraham. Bavuga kuri Aburahamu. That Abraham said, we need to read that. Tugomba gusoma aho hantu. Abaheburayo 11:19. 11 Abaheburayo 19 aravuga ngo uko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura n'abapfuye, icyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Yes. Is it done? Amen. Read it again. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from where also he received him in the figure. Thank you. This God said to Abraham, Imana yabwiye Aburahamu show this your son, ngo akagaruka kereka umwana wawe Isaac. urwaye. I will bless you and make you great, and your children will spread all over the face of the earth. Nzaguhesha umugisha kandi n'abazakufiza umugisha nzagira umugisha. Then God came to Abraham and said, kill this son, this one, not another, this one. Imana irazira kubwira ngo uyu mwana wawe ufate umwice. If it was some of us who say, God, did you forget or you are? Iyo abarimo muri wowe bari kuvuga ngo Mana wibagiwe cyane. You say through this one, you will make me great. Ngo hamwe muri hano uzagira umuntu udasanzwe. Now you are asking me to go and kill him. None urashaka yuko ngenda nkamwica. Are you trying to not to do what he said? Are you trying not to do what he said? Ngo murimo kugerageza gukora ibyo mwiyemeje mwavuze. But he said, Abraham believed.
namwica. God is still able to do what he has said. Imana irabizi neza izakora icyo yavuze gukora. He was not just say, I want to kill him and then he will come back. Ntabwo yigeze yangaga avuge ngo wapi ntabwo bakica umwana wanjye. The reason why he was ready to kill Isaac is because he knew that God cannot lie. Impamvu yemera kwica umwana we nuko yarabizi neza ko Imana itabeshya. That God cannot see. Ntabwo Imana yabeshya. So his faith for doing what he did was not because he had empty faith. That faith was tied to the ability. Ntabwo kwizera yakoresheje ari ikindi kindi ahubwo nuko yari yizeye Imana ko icyo yavuze agomba kugikora. That's why he pleased God. Niyo mpamvu yanezezaga Imana. Not because he was sacrificing the child. Atari uko yatanze umwana we. The sacrifice was based on God's unfaithfulness. Ahubwo yizeye Imana kandi akubaha Imana yo kwizerwa ntabwo kwizerwa. Was based on God's faithfulness. Kwizera kwe kwari gushingiye ku Mana. You know what? We have faith like Abraham. Abraham doesn't have faith of magic. Ngo we uravuga ngo ufite kwizera nko kwa Aburahamu. Ngo Aburahamu ntabwo afite kwizera kubaje. He had faith in the ability and faithfulness of God. So his faith was tied to who God is. Afite kwizera kwahamyaga Imana kandi gufite ubushobozi binyuze mu Mana. See, the scripture, the version that says, he said, he reckoned, it was in his heart that he believed. Kandi ibyo ngibyo yizeraga byari no mu mutima we kuko yari afite uko kwizera. That God can be able to bring him back. Ko Imana yashobora kugarura uwo mwana we. How many times have you tried something not working? Ni kangahe wagerageje ikintu kandi kidashoboka. That if your faith is in the faithfulness of God, ariko kwizera kwawe ni kuba kuri mu Mana. you don't give up, you keep holding on to God. Your prayer must fail, but God cannot fail. Ntabwo urambirwa ukomeza gusenga ukizera kuko Imana yawe ntabwo itsindwa. Hebrews 11:21 talks about Jacob. Abaheburayo 11:22 bavuga When he was about to die, Yakobo yari agiye gupfa. he called all his children. Ahamagara abana be bose. He started speaking to their life. Atangira kuvuga ku buzima You are going to bwabo. be like this. You are going to be this. Wongeye kuba gutya, wongeye kuba gutya. He was not saying because he had anointing. Ntabwo abivugaga kuko afite amavuta. The scripture took time to say. Kuko icyanditswe kiravuga ngo He leaned over his rod, his staff. He leaned over his staff yumvaga aremerewe mu mutima we. and worshiped God. Ariko ahimbaza Imana, aramya Imana. Demonstrating that what I am saying will happen not because I say it, because God will bring it to pass. Ariko yari yizeye Imana avuga ngo nubwo ibi byose byabaho ariko Imana izabikora neza. These are faith and others. Why? Where do you put your trust? Wowe nihe ushyira kwizera kwawe? If your faith is in men, Niba kwizera kwawe kuri mu bantu, the arm of men will fail you. ukuboko kw'abantu kuzananirwa. If your faith is in America, Niba kwizera kwawe kuri muri Amerika, the arm of men will fail you. ukuboko ko muri Amerika If kuzananirwa. your faith is in your connection with the government of this country, Niba kwizera kwawe gushingiye kuri leta y'iki gihugu, the arm of men will fail you. ukuboko kwabo kuzananirwa. Because men are limited. Kubera ko abantu nabo ubwabo baratumwe. Men are limited. They have far they can do. Kuko abantu nabo bagira imbibi, bagira aho bagarukira. Men are limited. Abantu bagira aho bagarukira. Praise God. Amen. Hallelujah. Isaiah, Genesis 26, verse 3 to 12. Itangiriro 26 Verse 3 to 12. umurongo wa 3 kugera kuri 12. I'm not going to read it because of time. Ntabwo tugiye kwasoma kuri Write it down and read it at your own. reka tuze kubyandika tuze kwasoma. Talk about Isaac. Bavuga kuri Isaac, kuri Isaka. Isaac. Yeah. Who reaped 100-fold. Who reaped so much, he reaped 100-fold. He harvested. Okay, yarasaruye cyane. He got harvest. Imana nayo yasaruye kuri Isaac. The way we are using our face, you don't get, by just saying Genesis 26 and Isaac, you should have an idea. Mugomba kugira ibitekerezo na Isaac. Isaac in Genesis 26. Isaka mu Itangiriro 26. He's talking about Isaac reaping 100-fold. Yasaruye cyane. He
He said, because the Lord blessed him. baravuga ngo kubera Imana yamuhaye umugisha. But why did God bless him? Ariko kubera iki Imana yamuhaye umugisha? God told him, Imana yaramubwiye ngo don't go to Egypt. mujye muri Egiputa. Stay in this land. Muguma muri ubu butaka. The land that people there were so wicked. Kandi ubwo butaka bwari burimo abantu b'abanyabyaha. It was not just a good land for him. Ntabwo bwari ubutaka bwiza kuri we. The people there were so wicked that he was even afraid to tell them that his wife is his wife. Kandi abantu yari yibaza ku buryo yahaba we n'umudamu we. Second family were so bad. Things were looking so bad. Ibintu byagaragaraga nabi. He was afraid to tell them that Rebecca was his wife. Yari afite ubwoba bwo kubabwira yuko Rebeka ari umudamu we. So I will show you how bad the place was. Icyo kikwereka uburyo ako gace kari The kure. source was still in this one. Ariko Imana yavuga ngo guma hano hantu. He stayed in that land not because he feel like staying. Kandi yemeye kuhaguma atari ko yumvaga ko hakunze. For you to know that he didn't want to stay, God have to ask him, Lord, stay here. Kandi nawe ugomba kwemerera Imana ariko ukwiye guma aho kuhaguma. He stayed Yarahagumye in that land. muri ubwo butaka. Even though it was not good for him. Nubwo atari neza kuri we. The land had there was no rain. Kandi nta mvura yahabaga. He started planting in the ground. Ariko atangira gutera imbuto kuri imbuto mu butaka. I can wonder some people will come and say, what is wrong with this foreigner? Abantu barazaga bakibaza ati bite by'uyu muntu. The food he's supposed to give for his children, he doesn't know when it's going to come. He puts it into the ground. Ibi byo kurya ukwiriye kubibikira abana be none arimo arabishyira mu butaka. There must be something wrong with him. Baravuga ngo ashobora kuba afite akabazo hano. There was something about him. Ariko harimo ikintu mu mutwe. He had the word of God as his spirit. Yari afite ijambo muri we riravuga ati tera. And he said, the Bible took time to express and say, he reaped hundredfold. Kandi ijambo ryamuvuzeho riravuga ngo yasaruye cyane. The Bible went ahead to say, in that same year, so you don't think it was another time. Kandi muri icyo gihe ntabwo yigeze avuga ngo mu kindi gihe kimwe. When there was no rain, Kandi nta mvura yari ihari. when things were bad, Ibintu byari bimeze nabi. he said he harvested hundredfold. Why? Ariko ngo arasarura cyane kubera iki? Because the Lord blessed him. Ariko kubera ko Imana yamuhaye umugisha. Faith, anchor in the word of God. Kwizera ushingiye mu biganza by'Imana. Faith that have its root because God has said. Iminsi ishobora kuza mu butaka kubera ko ufite kwizera kw'Imana. Not because other people are doing. Atari uko abandi bantu barimo kubikora. Two things, as I'm about to run it up, Mbere y'uko asoza ariko abwira ibintu bibiri. that makes our faith to please God. Bituma Imana yishimira kwizera kwacu. Oh, let me just share this too. Reka basangize ni byinshi ariko reka basangize bibiri. Total trust in God and His infallible word, the word of God that cannot fail. Total trust. Kwizera ni gutsindwa kuri mu Mana. If you are willing and obedient. Kandi iyo wizera kandi wiringira ko bibaho. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient. Wizera wiringira ko bibaho. You will eat the good. Uzarya ibyiza byo mu gihugu. If you are willing Niba ubyiringira. and obedient to obey the word of God. Kandi wizera ukubaha ijambo ry'Imana. Number two. Icya kabiri. Total submission of your will and choice to God. Submission of you to trust God, to do the will of God. Kwemera ukiyemeza ko ibintu byose ubikorera mu kwiringira Kristo. Ibyawe byose ukabihereza mu kwizera Kristo. Not what you want. Atari ibyo ushaka wowe. What you want. Ibyo ushaka Imana. Every one of us may sit here and be wondering, oh God, I can trust you to have this kind of beautiful church. Ushobora kwicara hano ukavuga ngo Mana ushobora kugira urusengero rwiza. You can even pray a prayer point. You can do it for Bishop. Bishop, come inside. What's his name? Pastor Vianney. If you can do it for Bishop President, you can do it for me. In the name of Jesus Christ, you can. Ngo wabikorera Pastor Vianney ukava mu izina rya Yesu nanjye nabikora. Maybe what God called you to is not what He called you to. Ariko wenda ibyo Imana yamuhamagariye ntabwo ari byo we yaguhamagariye gukora. God, you are a good God. God, you are a good God. Imana ni Imana There is nziza. something you cannot do. Ubu ngubu wabikora. I have faith you can do
you say God also, please, you see, he's not feeling well. God, I don't want to feel well. But ntabwo ashobora kuvuga ngo ntabwo ameze neza ngo navuge ngo Mana nanjye ntabwo numva nshaka kumera neza. God! Imana, All my mates are getting married. All my mates, all my friends are getting married. ngo inshuti zanjye zose zirashatse. You don't know to make it. I need to get married. Nanjye wenda nshobora kuba nshaka gushaka. All your friends dying. We say, God, kill me also. ngo inshuti zanjye zivuga ngo n'ubumva ko zose zirapfuye nawe uzavuga ngo Mana nanjye reka mfe. Faith that is not anchor of God is not of God. Kwizera kudashingiye mu Mana si ukwizera. Faith that is not tied to God is not of God. Kwizera kudashingiye ku Mana ntabwo ari ukwizera kwayo. In Genesis chapter 1 verse 26. Genesis 1:26. Itangiriro igice cya 26. God said, let us make man in our image and likeness. Iravuga ngo reka turebe umuntu ase natwe agira ishusho yacu That he may have dominion over us. kugira ngo ayobore byose. What is that thing that God has that he gave us? Icyo ni iki kintu Imana yaduhaye. The most powerful gift God gave to us Ikintu cy'imbaraga cyane Imana yaduhaye cy'Imana is the ability to be like him, ubushobozi bwo kuba nkayo, which is the power of choice, kandi arizo mbaraga z'ikintu cyose, the power of free will. kandi nicyo kintu cy'imbaraga twitekereze twiringira. As important as Jesus is, uko Imana ari agaciro, as precious as Jesus is, uko Imana ari nziza, and he gave his life for us, kandi yaduhaye ubuzima bwe arabuduha. you cannot receive him because Jesus has given Jesus Christ. Jesus has given his life. Uwamwizera ko Imana yaduhaye ubuzima bwa Kristo. You must be willing. Ugomba kubyiringira. You must be willing. Ugomba kubyiringira. You must be willing. Ugomba kubyiringira. So even though Jesus died for the whole world, Nubwo yapfiriye bose, the whole world will not go to hell. ariko ntabwo isi yose izajya mu Not ijuru. because God has not done whatever we need to do not to go to hell. Kuko ikintu cyose ntabwo ariko ikintu cyose dukoze ariko kitujyana mu ijuru. Because man has to submit their will to the will of God. Ahubwo umuntu wese agomba gushyira ibyiringiro byose muri Kristo. Hallelujah. Hallelujah. If you are willing and obedient, Niba wiringira kandi ukaba ukubaha Imana, you will eat the good of the land. uzarya ibyiza byo mu gihugu. Until you are willing to submit your will to God. Kandi niba wumva neza ko uzashyikiriza ibyiringiro byawe byose bigomba kuba muri Kristo. Lord, I desire this, Lord. And if it's not your will, I don't want it. Mana ibi ngibi ndabyiringiye ibi ngibi nshobora kubibona ariko ntabwo bishaka. If you can faithfully Kandi niba wakizera and truthfully ukaba umwizeye be able to say, God, ukavuga ngo Mana I need this. nkeneye iki, I desire to be this. ndatekereza And kuri if iki, it is not your will, if it is not in your plan for me, kandi niba bitari mu mugambi wawe I don't want it. ntabwo bishaka. Look at the three Hebrew words. The three Hebrew words. The three Meshach, Shadrach, and Abednego. Okay. Ba bagabo batatu ba Meshaki na Abednego Are the saints. baravuze ngo We know that our God is able to save us from here. turabizi ko Imana yacu yashobora kudukiriza aha hantu. That is faith. Kuko ni ukwizera. We know. Turabizi They didn't neza. say we think. Ntabwo bavuze ngo They did not turatekereza. say we think. Ntabwo twavuze ngo turiyumva. We know. Turabizi. However, Nubwo if he chooses not to, nititoranye kutabikora. if it is not in his will Niba bitari umugambi wawe to save us kudukiza from this fire, muri uyu muriro, we are still ready. tuzaguma tumwizere. Esther says, Nyuma aravuga ngo it is not time to go to the king. ntabwo ari umwanya wo kuramya umwami. Esther. It is not Esther. It's not the time to go to the king now. Esther aravuga ngo si umwanya wo kuja ku mwami. Esther aravuga ngo ntabwo ari umwanya wo kujya ku mwami. Let how go, however, Ariko Imana nubwo if I perish, ushobora gucumura, Ariko if ndagenda I die, let me die. ndagenda nishaka fe. ariko niba ndi bunapfe nta kibazo ndapfa.
Faith kwizera is submission ni ukwiyemeza to the will of God. gushyira ibyiringiro muri Kristo. That is the faith that pleases uko niko kwizera kunezeza Imana. You can faith. I want to have somebody's wife. You can faith. You can faith. ushobora kwizera ukavuga ngo ndashaka kubona umudamu w'uriya muntu. You can kill the husband by faith. ngo wakishyura umugabo kubwo kwizera And then the wife. ugatwara umugore. But does that please God? ariko ntabwo ariko kunezeza Imana. The faith goes with the will that God has given to us. kwizera kugendana n'ibyiringiro Imana yaduhaye muri yo. Faith goes with the will God has given. kwizera kugendana n'ibyiringiro Imana yaduhaye muri yo. Jesus says, Yesu Kristo aravuga ngo Father, I don't feel like dying, but not my will. Let your will. ngo Mana ngo nibibe ibyanjye nibibe kwanjye kwenyine ahubwo bibe ubushake bwawe. Brothers and sisters, nshuti zanjye bavandimwe, this is a serious thing that we need to do. We need faith. iki cyo kintu dukeneye cyane. dukeneye kwizera. Faith. dukeneye kwizera. You cannot please God. ufite kwizera kunezeza Imana. You are not in this kingdom. tugomba kwizera kugira ngo It takes faith to access salvation. tugomba kwizera kugira ngo twakire agakiza. But this faith will be tied not to your power, not to what you can, but what God. kandi uko kwizera ntabwo kuzashingira ku mbaraga n'icyo ubashije gukora, ahubwo kuzashingira ku Mana ishaka. Faith is so important in the kingdom. kwizera ni ikintu gikenewe ku bwami. Because without faith, you cannot do nothing. ariko udafite kwizera nta kindi kintu wagira. But this faith will be a faith that is anchored in God and what He can do. kandi uku kwizera gukwiye gushingira muri Kristo n'ibyo itekereza gukora kuri twebwe. It's so important. ntabwo It's so important. kurakenewe cyane nuko akamaro. Because there is a new heaven, there's a new earth that will show, that will come. kubera ko hari icyo twerekana neza ko twaje. That this heaven and the earth we see today will pass away. kandi tukizera neza ko isi turimo none izarangira. These big things we want to build, these big things we want to do here, all will pass away. ibi bintu byose twifuza dushaka kubaka dushaka gukora hano bizarangira. We are going to read Revelation 21:1-8. tugiye gusoma ibyahishuwe 21:8 or 28. Revelation 21:1-8. Revelation 21:1-8. okay, umurongo wa mbere kugera ku 8. Because that is where must be our goal. kubera ko uko niko Imana ishaka. So that when I see you that day, I will still remember, even if you don't have the opportunity to come to here again. But I know one day that I will see you. nubwo atagirirwa amahirwe yo kugaruka hano ikindi gihe, ariko arabizi neza ko muzahurira ahandi. Read it back. Dusomere. Very sure. Yes. 21:1-8. 21:1-8. Revelation 21:1-8. dusome iby'ijuru rishya n'isi nshya. mbona mu ijuru rishya n'isi nshya, uko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni ari kwishiza umugabo we. numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo kuba Imana yabo. izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. kandi iti, birarangiye. igihe Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. ariko abanyabwoba n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku,
ariyo rupfu rwa kabiri. Amen. Haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi. Now, wow. Yes. Praise God. Where he read, did you see where they said people who inherit that kingdom will those people who have the biggest church in town? ngo bavuze ngo bigeze bavuga ko abantu bazagera muri icyo gihugu ari abatizera, Ari abantu bafite amatorero manini, ari abantu bafite amatorero manini. Bigeze bavuga ko abantu bazagera muri ubwo bwami ari abafite amatorero magari. Did you hear that there's a people who inherit it and the people who have the smartest choir in town? Bigeze bavuga ko abantu bazajya muri ubwo bwami ari abafite amakorali asa neza mu mujyi wose. The people who have churches in Kigali? Bigeze bavuga ko ari amatorero, ari abantu bafite amatorero muri Kigali. Pastors who have connection in America? Hari ubwo abapasiteri bafite abandi bavugana nabo muri Amerika. The pastors who have the largest church in the whole of Kigali? Abafite amatorero magari muri Kigali. The pastors who do miracles and crusades? abakora ibitangaza n'imirimo ikomeye. Why are we competing with each other? Kubera icyo turimo turahangana n'abandi. God, I believe you. Bana ndakwizeye. You can do it. Wabikora. You can give a big car. Wanga imodoka ngazi. I can be like a rider. Nabona na Eliya. Kayanja In Uganda. Muri Uganda. You can do it in Uganda. You can do it here. Wabikora muri Uganda ukanabikorera hano. That's why you are moving from one mountain to the other, fasting. Ngo niyo mpamvu mugenda mu misozi mugenda mwiyiriza muvamo mujya mu yindi mwiyiriza. If you get all those things, niyo muva muri ibyo byose and you have no place kandi ntimugire umwanya in the new heaven that is coming, n'isi nshya igiye kuza, you've lost it all. nta kindi kintu cyose ufite byose warabitakaje. You've lost all. Ibintu byose warabitakaje. If you open all the eyes of men, Niba ufunguye amaso yanjye, you raise the dead. Because that's what we are praying for. Anointing. uhumuye abantu ukazura abapfuye. ngo uhumuye abantu ukazura abapfuye ukageza ngo Amavuta. Your children don't know you. abana bawe ntibakuzi Because you are really praying from one mountain to the other. kubera ko uzenguruka imisozi ugenda usenga. You are climbing all these mountains everywhere in Uganda, everywhere praying. You have no time to take care of your wife at home. Mu gihe mu misozi urimo urazenguruka ntabwo urimo gutanga keya ku mudamu wawe. You have contact. This is our destination. Aha ngaha niyo soko. Revelation 21. Ibyahishuriwe 21. The those who will inherit it will not be liars will have no place there. Abenshi ntabwo bafite umwanya aho ngaho. Magicians have no place there. Abamaji ntabwo bafite umwanya. Amen. Please, I want you to write it down. You read it again and again when you get home. Ndashaka ko mubyandika munsi mukaza kubisoma mukabisubiramo. As I round up with this one, Reka asoreze kuri iki. Acts 1:1. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1. Jesus began to do and teach. Imana itangira gukora no kubwiriza. It's not enough for me to preach what I'm preaching. If I don't do it, I don't get it. If you don't do it, If I don't do what the word of God says, I don't get it. niba arimo gukora atari iby'ubushake bw'Imana ntabwo nawe azabona ijuru. Acts chapter 1 verse 1 says, Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 haravuga ngo as Jesus began to do and teach, Imana ubwo yari itangiye gukora inyigisha. he was not just preaching and teaching, he was a doer before it. Kandi ntabwo yabwirizaga gusa ahubwo yarakoraga akanigisha.
It doesn't matter whether you are praying, the whole building is moving. Then the devil is not afraid of your prayer. Ntabwo Satani atinya amasengesho yawe waba usenga gusa nk'iyi nzu ubugingo yanagenda. You can pray, the whole mountain can move. Ushobora no gusenga ndetse n'imisozi ikagenda. You have no problem that you know that money will not go to heaven. It's you that is going to. Nta kibazo ibyo byose ariko ntabwo umusozi ari ujya mu ijuru ni wowe ujyayo. And Jesus began to do and then teach. Imana yatangiye gukora ariko iranigisha. God is all powerful. Imana ni nyembaraga. God is all gracious. Imana ni nyabugugu. There's nothing He can do. Nta kintu idashobora. But let's see what sustains God and make God God. Ariko reka turebe ikintu twakora Imana ikagumana ari Imana. Psalm 89 verse 14. Zaburi. Zaburi 89 umurongo wa 9. 89 verse 14. Okay, 89 umurongo wa 14. Some. Zaburi 89 umurongo wa 14 aravuga ngo ufite ukuboko kw'imbaraga ukuboko kwawe kurakomeye. Ufite ukuboko kw'imbaraga ukuboko kwawe kurakomeye. Soma 15. 89 verse 14. In Kinyarwanda is 15. Okay. In your Kinyarwanda is 15. Yes. Okay. 15 aravuga ngo gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe, imbabazi n'umurava birakubanziriza. Amen. What made God? God is not His power. Igikora Imana ntabwo ari imbaraga. What made God God? Ikigira Imana. Ikigira Imana is righteous. Is a righteous God. Ni ugukiranuka. Igituma Imana iba Imana ni ugukiranuka kwayo. That's why God does not do whatever He likes. Ntabwo ari upfa gukora gusa ibyo Imana ishaka. He is guided by His righteousness. Tugomba kuyoborwa no gukiranuka. That is why God cannot even cheat Satan. Can't even cheat Satan. Niyo mpamvu Imana itabesha Satani. Satan committed sin. God said you are dead forever. You are dead. You are going to hell. Satani yaravuga ngo wapfuye ugiye mu kuzimu. When men committed sin, Satan went to God and said, God, I know you are a good God. You are a righteous God. They have also sinned. They will go to hell. Satani arareba akavuga ngo Bwana uri Imana ariko abagabo nabo bakora ibyaha nabo bazarimbuka. God said that is true. Imana ikavuga ngo ibyo ni byo. But I will die for them. Ariko nzabapfira. Righteousness and justice Ubutabera no gukiranuka are the foundation of His truth. niho n'umurongo y'ukuri. And fairness go before Him. Kandi tuzamuramya. When you are treating your wife, Niba urimo kubesha umudamu wawe can you assess your relationship with your wife with the righteousness of God? urumva urimo gukiranuka kw'Imana. As you are treating your husband, your maid at home, can you? Niba urimo urabesha umutware wawe cyangwa inshuti zawe urumva uri mu nzira yo gukiranuka. When you are given money by a friend, do you pay back? Iyo uhawe amafaranga n'inshuti yawe urayishyura. Or the man has to start praying to get his money that came to you when nobody knew. Kandi inshuti yawe ugasanga irimo irasenga kugira ngo uyisubize amafaranga yayo kandi wowe urabizi. I don't know about here in Kenya. Ntabwo nzi aha ngaha ariko muri Kenya You can borrow money from Safaricom. ushobora kwiguriza amafaranga muri Safaricom, MTN money, ni nka mobile money, more cash. You can borrow. Watira. There are people who have 7 lines, 3 lines. Hari abantu baba bafite nk'imirongo 3. They are borrowed from the first line. Yarabanje yiguriza ku murongo wa mbere. They got paid. Ntibakishyura. They borrow from second line. Biguriza kwa kabiri. They not paid. Bagakwishyura. They borrow from third line. Biguriza kwa gatatu. They not paid. Bagakwishyura. If you want to send them money free, Niba ushaka guhiga amafaranga nta kiguzi
They said, don't send money to those numbers. I will give you another number to send money. Don't send money to those numbers. ntuzohereze amafaranga kuri izo nimero. I will give you another number to send money. Nzaguha inimero unyoherereze hano amafaranga zitari izo. He's owing. Afite ideni. Afitiye ideni company. Afitiye ideni company. That he doesn't want to pay. Ariko ntashaka kwishyura. And some are pastors. Kandi bamwe n'abashumba. Some are all the king. Bamwe bari kuzabura kabiri. You are sending him free money. God, that is not his own. You want to bless him. Urashaka kubika amafaranga ariko nta kiguzi. He said, don't send money to those numbers. Don't send money. Ntukohereze amafaranga kuri izo nimero wiyoherezamo. You want to give him money free. Urashaka kumuha amafaranga ku bw'ubuntu. He said, don't send money. Ntukohereze amafaranga hano. And he's owing. Afite ideni. Kandi afite ideni. You have a sister here. You have a sister here in the world. Yes. More cash. They don't give cash. They let give people money and tell them. Yeah. It is called more cash. More cash. Yes. Because of more cash, their numbers they cannot use. Ngo kubera ko kashi hari nimero mutakemera ko boherezaho. Let's have that. Reka tuhaguruke twese. Father, I want to thank you. Imana tugushimiye. Lord, we glorify you. Tukayishimira. Thank you for your word that you have received. Tugushimiye ku ijambo twakiriye. Thank you, Jehovah God, for not being the hearers of this word. Turamushimira mwami Imana rero ko dushoboza muri iri jambo. We also give it to us. Tubahe icyubahiro. Lord, we bless you because you are faithful.